Kiara kia Asian Quarter kiria kiri hakuhi na mucii wa Nyeri gituire kiri kigiriko kinene kuri aikari aingi a Nyeri na mibango ni ikoretwo ikibangwo ya uria giguthamio. Giguthamio kuri marakena tondu gituire kiri kihumo kia mathina mao ona gutuika kuri aingi makurirwo ni kuria marutaga gia kuria o muthenya. Tuonete improvement riu ona riu ni kurathera tondu wira ni mageretie kweheria mahuti mau magatwarwo handu hangi haraihu kunungirirwo kinya ona ndungirehe mugeni kinya guku no riu ni turathie tukiona no thirikari no iraruta wira wayo ona gukoma tutirahotaga gukoma koguo ni tukenete muno ni tondu wa thirikari ni tondu wa gututeithia na gututhondekera kiharo giki. Kila wakati hata watoto haendi shule wamegojeka. Mimi mwenyewe nimekuwa mgonjwa kiasi ya kwamba mpaka nimeenda hospitali nimeandikiwa kitu inaitwa inhaler kwa sababu ya kushindwa kupumua, ugonjwa wa mapua kwa sababu ya harufu ile inatoka kwa kiwanja. Thirikari ya kaunti ya Nyeri iri na mubango wa guthamiria Kiara kiu nginya gicigo-ini kia Mweiga. Kuria turathie ni kundu kieni beri ni kundu kwena mugunda mwarie munene ati gutire tutigukorwo tugithenania na wananchi. Gavana Mutahikahiga akiuga itua riu riguteithia kwararamia mucii wa Nyeri. Ni kuiganu wa gutwara marori maitu ni kuiganu gutwara stage citu ciothe cia Nyeri ikorwo iri kou nigetha ihingure na ithathaure town. Kabini ya kuheria Kiara kiu ikoretwo kuo kwa ihinda iraya. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Macharia wa Mugo.